Om Swastiastu, Rahajang wengi para switra kandi satu balik channel. Wengi mangkin titiang jagi nik unteng carita niki rikala pan balang tama boleh arah-arah jagi pacang meboros. Ini kacerita yang ring desoanu wenten jat molanang sane mawaste pan balang tama. Pan balang tama puniki wantah wong sudra nanging ipun maduwe wiweke maduwe kepradnyanan duwag ipun. Nah nika temawinan raris kramo banyare drike setatu mau usaha apang ngidang ngalahang pan balang tama. Apang taen pan balang tama kena dana, apang taen pan balang tama pesu pipisne awan mayah-mayahan salah-salahan di banyak. Nah, makin kramo banyare uning tekening pan balang tama tusing ngelah ubuh-ubuhan anikala. Nah, nika mawinan raris sinalih tungil kramone maturuni tekening klian adat mangde ngesayarang nyobiahan teken kramone benyang pacang luas maboros ke alasan. Jadi pacang ngererah kidang angin sarana upacara wewalungan ring pura desa. Nah, miragi usul kramus kadi punika meh garji tepisan manah kalian santukan napi santukan percaya merasuk ana tekening presida pacang nyerihan semaliha pacang presida ngenenin dana tekening pan balang tamak. Mapan pan balang tamak sampun kauningin nenten medue cicing galak utawi ubuh-ubuhan kiosan sane galak. Nah, mungkin cerita yang tidak klian adat sane merasa bangga nitahang raris juru arah. Yan bagus. Jani wayan apang yang beburon ane galak. Gitu nyen pengarah wayane tekening kramor. Asa punika pituduh klian adat kening juru arah. Nah, makin bawa satu juru arah sampun makin mapengarah ke suang-suang kramo nih. Sane makin sampun rauh ring malun pondok nih pan balang tama. Om Swastiastu pan balang tama. Ih, Om Swastiastu. Wenten napi niki areh pasti wenten gatre sane buat pisan. Asa punika penyawis pan balang tama. Saja. Nah gelah main kan subuh mula sudarmo tuh udah di juru arah mula lah karpong karah tekeni pan balang tama buin manis semenan kramo banyare lakar luas ke alasi maboros. Kali napi ini kok nyen jero kali napi luas nih kok kramo kan dia setuju ke mantan siap pokoknya kalau jam kudo wenten suaran kukul banten yang seropidan ke tuan siap tianglah pengino ukur sih gak tengahi tiang das mereka bago aja kena pelih kasih nah sekan tuh pan barang tamak sekan suk semua sampai ingat tentunya wah pan barang tamak mulia jiwa pan barang tamak nyak ingat yang titiang pengayah blog buku gini. Nah kini yang pan barang tamak
Unuk buen maningan ada suara kukul. Ada, semangut. Saya go pokoknya jadi tiang ngiring tidak kalian dat. Nah, namun gitu dia mau pamit jadi pan merang tama ya yang mau pamit. Nge terus. Nah, di sampun budal makin juru arah tekening uling ponok pan barang tama adito yo. Berpikir pusing lah hubungan galak. Kewalo arah-arah bu seken apa ngabo boburon galak mau boros. Aduh, sinilah hubungan. Caranya nih harus lah dayo, harus pasang kena danau, harus lah dayo. Yo, pan orang tama, tumben yo berpikir keras. Aduh, bawa ada ide. Ya dia stun singelah buron galak, nunglah kuduk aku. Do campah. Nah ngabo kal cicing galak. Oh ngabo cicing terujani itu bodoh kapo ada tuh. Pan balang tamak kal sing jerih. Kuluk kabo. Kuluk kalabo. Sing jerih. Sing percaya. Budiang bin mani. Pan balang tamak ngajap daya. Gelisan siapa mungkin subuh semangat mengkuriuk bersiap Cina semangat kukulnya lantas menggentik tung sami pesu kramo banyak pacang ayah mau boros kalah se wenten ngabo cicing bulto wenten ngabo cicing pelacak wenten ngabo cicing untuk bermain kok cicing ini galak cicing ini biasa ngamah be ini ngubuk yang be plek orang jadi natar kudu cicing galak sejabo pan balang tamak nyangkol kuluk uning kuluk para cicing bantu nyangkol kuluk yuk liu kene kamu banyak tulis kan pan balang tamak ada lu stres pan balang tamak tuh kuluk apa mau boros seled dulu kalah ya gitu punya kamu nih lihat masih sepatu ucapan balang tamak kamu kuluk wih tuh jadi kalian banyak jani bengidang lampan balang tamak sawi deh yang ngabu kuluk sing ngabu cicing galak nah subuh lantas gitu kamu nih onyang saling po sumung kan karena ngabu napi karena ngabu cicing ini galak bun satu cicing import probo jadi onyang berjalan pan balang tamak ane si duri mau jalan kalian tidak kamu banyak bun satu sigong kamu banyak di subane onyang megat tukar menjalan di titi jak ting titi kan kamu banyak tujuan tapi abang ban balang tamak sing ngedang liwat apa sing ngedang milu mau boros santai apa balang tamak tepuk ne tukar de sing misi titi ya tukar de tu suruh yang turun lakur menjalan bisa kalanyut berpikir pan balang tamak
Main benio dayo jadi gelur-gelur ya pan balang tama. Bangkong mati tanpa gigi. Woi, bangkong mati tanpa gigi. Gelur-gelur gitu ya. Woi, bangkong mati tanpa gigi. Gitu ya gelur. Oh, merengang karena mau banyak aja nih. Ani subuh ngalin yo tuh. Soleh tinggal. Aduh bangkong mati tanpa gigi. Meh, aneh tapi nyata nih. Syuting yuk. Bang viral yo di media sosial. Mau balik. Wah, pan balang tamak glor nuju nado bangkong mati tanpa gigi. Mai. Ditutup yo noleh tuh yo pan balang tamak tuh. Yo noleh bangkong mati tanpa gigi gitu. Sami kemudas. Yang cingkra mau banyak ke sisen tukade. Pan balang tamak nu udah tukad. Samone bo didangin tukad. Woi, pan balang tamak. Cien bangkong mati tanpa gigi. Gitu keramo mah takon. Bangkongnya sing misi titik. Gitu ya nyaut ya. Pan malang tama. Yo nak ngoran. Bangkongnya sing misi titik. Tiang sing ngoran bangkong mati tanpa gigi. Ragong larkam nih sekan tiang ngomong gitu. Aduh sih. Tiang ngapatan pangkunge sing misi titi. Aduh sing tiang nyamatan bangkong mati tanpa gigi. Ngelar gue rekamnya ada bukti fisik. Aduh sing tiang ngomong gitu. Tiang orang pangkunge sing misi titi. Gitu yang ngomong cik teleng ada deh kalian adat. Semeton kamu banyak. Pasangan titi Bang Idang ya pan malang tama lewat. Ajak ya mau boros. Payu tas. Kamu banyak. Ningting titi. Bin pasangan di tukar itu. Idang ada depan malang tama ngeliwat. Nyangkol kuluk nih sambil nih gending. Ay. Itu ya buat begini ya. Kan jani di alasan kamu banyak onyang lebang ubuh onyang lebang cicing wah kong saling penggalain galak onyang kong aduh ngapung kelinci aduh ngap pan balan tamak kan tonan ngelebang kudu nih kipak yo pokoknya nih kamu banyak ngepungan cicing nih ngepung beburon yo jadi ngentungan kudu nih di duin ket mus king gitu mungkin kudu sing idang menghibau karena yo po kena sangket di duit dituyuk gelur pan belang kama jeruk lian deh kamu banyak maku sami niki cingak beburon titiang paling galak sing ado melaib cara cicing anilianan meriki cingaken beburon tiang paling galakan iki telah bana melaib watak beburon di alas percaya meriki cingaken niki ubuhan titiang nomor 1 paling galak gitu ya pan balang tamat megrudugan guys kamu banyak sarang kalian banyak nyingakin lantas sekon kulu nepan balang tamak tuh galak saja padahal dia nak sakit tuh koing gitu ya terus nanti telah bana samrag beburuan bojok samrag bana kades sapo luwer ben semaran lah onyang mekadu lian mungkin kuluk nepan balang tamak tuh nih sakit tuh kalian deso ajak kamu banyak nadian kuluk nepan balang tamak tuh galak
Nah, karena banyak raja makejan. Second mah bukti. Cicing ne yang paling galak. Yo tetap nudini ngoyong. Ulin yo ngongkong kan ku barang tamat bot telah samrag beburuan. Tuh cihno ubuh-ubuhan pan balang tamat itu paling paling galak. Nah, mapan mau bukti jadi pesuang pipis aja nih. Keturunannya bayah tekan pan barang tamat karena yo mau bukti ubuh-ubuhannya paling galak. Nah, nih pan barang tamat. Nah. Pis keramo ubuh punuh nah. Sekan ubuh jai paling galak. Nah, pis. Ada yang kentan sukses mo jero klian desa awentan ngon titiang numas blin bubuk ko ben mani sayu waktu cicing titiang mulo galak. Ainge kejadian senarang sami asa punika titiang mata yang cerita pan balang tama puniki tetuaknya ne wantah dayo punika ngerana yang dayo ngerana yang masih rago jayo punapi ragane rago pang presidong lah dayo telebang belajar maca buku melajahin sastra apa nyeraga presiden medue kaweruhan utawi kadua. Ini hasa punika tentang mata yang carita secara live kirang langkung aksamayan cinap titiang untuk Pramu Santi. Om Santi Santi Santi. Om.